Good morning, kado kawita and pinia vlogs ke nang thona paklang ya di mang heri lang buku mate area manja area mate asinare lang mi pik lasi ade mang ke lahai hai hen lo lasi nang thona paklang po nang tum lang misen laso din lapen for example akilo tum kibang penadi foto ka ciklik mate en lang misen pusipu lasi nang tum phana paklang po asinare bang ke koson ma nang tum lang ponhur tha tonte lang ponhur sinante kado kawita hala bang ke year pulo lapen pinisi first ka cetong lang lapen amen ke kupuni de chine lasi amen mang ke arang lino nang cethan po amen lapen akur ke lasi dum pini first nang dona men ke ceteklong lapen koson ho kacicini lasi alang limen ke nonang cethan po amen lapen title actually bang lang cethan po Nili men bang ke kamsing timung. Lapen pini puji pupen cetong lo ningarong pikan lah. Sinal sendiri bang nama klang kon ikbo. To curopik lo alang ni lasona alang li amen lapen title alang ni napaklang po hedi curopik lo tonte lang pon hursang de kado wita paso senare lang mi pen pusi lasi tonte. Samjenu pini nang to fan and langmuko area scenario lapen adim lapen agagat nang to fan paklang mga pot ini to hancho topik lo lasi eso dalam nang to mga tuning ya bangke la YouTube channel lo mang edi nang to dari no la like comment lapen subscribe bang to mo puthot chetong thona te do mi tham e kado ko anta korang tu